ตูนกุมนี่เล็กช่วง ZPM Sawrkar หน่วยอันเชี่ยเฉาซาร์ดันเต้ by election MLA by election นะอันมัวลผู้นั้นสันดันเต้เฮงส่งเต้อันนี้ฮินเองentirกันติดชนSawrkarเลยไม่ตัวกันนี่ติดค่ะentir Cover history kan en Cold War tite kan soi thina enga tinge kan da mangin anin be ni cover kha chu tu na po hem propaganda bok hi kan in be na politics a chuan in kan thu in chu na lian em mania chu propaganda chuan enge kan man ro kan ti chuan media platform ani le ta ni media hi kan mang vek maya ni tin kan nun a khoi ta chu chuan in kan propaganda kan thu vor dar le kan thu ken zong khat chumi manga dar chu tunlai khovel chon lo ni ta a so thing le hen ti thaviu ang khan propaganda kha an ron vorta so thing hen ti thalu tu ti zong ngor information kha kan mu renga kan share renga social media te WhatsApp group at kan share reng chon khami ka tak mo khalo ti kha olta ni khami big te kan en taila entinan economic survey chok sia Sawrkarin budget phar pai nan ti so an phar thena sang ni som ni pali ninga economic survey kan en chuanin so thing hi Mizorama chung ko sing ni sanga zathum som ni le pasarin an chinga quintal noi khat sing ruk sang kwa zathum som kwa panga chu ti za chu an linga quintal khat zela khanin quintal sarivel a chepola thar tura ngai taila alet sarivel alet som thlek te pana thar theini chu chu ti ni chuanin quintal noi som pakhat singret sang nga cha sari som ruk panga tal thar chok tura ngai anita chumi atang chuanin Sawrkar ina ale to za chu quintal noi thum sing thum sangret cha thum som nga pakhat ania thar chwa zat atang a za zela chuta som ni pariat point panga pathum ver chau Sawrkar in leiti na nia abemo la cho lovemo quintal nuai riat singli sang sari som pathum jet aum ti na nia Sawrkar so thinga le zo vek ti chu ani lo je chu ta khan aron lang ta ni kan Sawrkar liam ta te le Sawrkar lo to zong po corruption pupui le ei ruk na chitin renga wanga chem ema tuna Sawrkar mek te hian an puwa alang sar pon an puni tin tuna an Sawrkar ding mek hi corruption a fi lim ang ten ani soi pokane engwange corruption a chuanin min pu ber Sawrkar kal to te lo to thin te an pu na san ber thin kan ti chuan an pu na lian ber chu restricted tender ti te na impact dan chung chang ti te ani chu tiang ni lo sela corruption tia hemi he eiro ni hani chumi khami chuni tia chiang taka han soina turakha enge ni thu boy han siam na ture mu pakha an hu chuang lova amaro chu uar ta kan soi thina chu restricted tender nasa taka man sualani anti a chu eiruk na ani chu wang chuanin Sawrkar lom to te hi eiruk na in an khatani sumakal na tura kal lova an du zong te na an pe a chu tiang kha tiang chon an tia nong takin hia sak tonin chu tiang chon na sa takin suman eiro ni tin an puwa tuna hianin alanga pawin eiruk na filim ang tepuin anin soi hial bok mek ani tuna Sawrkar mekin mase atakram enila restricted tender hi tul bik thila chuan danang taka kalpui thei ani ti chu kan chiang tlang vek to sa amai ro chu ZPM Sawrkar ina kalpui mek dane ro chu Sawrkar lo to zong te ti du ve lo le ti mia an ruat lo thleng ani thung zo ani ngai to chiang o chung lai te chu contract na om zong restricted tender avaya pek hook phalna blanket approval te ZPM Sawrkar noi nan pe ni kan traffic ani kha ani restricted tender mutam final big te hi tu tengen ni kan move kani ZPM party ho tu an man rangkai an party a sum tho tu le a sum ngai tu ten ni ti te pok kan move kani midang an pu thuk na ve kha mi aya tina sa le uar zo ka khanin tu na hian an tang chho me ka
contract na lian tak thengin work supervisor mingin angin anin thotira cho nge ngong kan ti chuan GST la kho ma ti tla niama state sum le pai ati niama chu tiang chuanin kan ram din hun kha har satna min thlen mek le poka chu wang chuanin corruption a filim tabik em anga hanin soile dai si ate kha athen jo kan oi de unia chu propaganda chu ni ta ne so ka lo om to zong tena anti du lo thleng le ti ena pon en lo thlenga a ai uar tureng tireng chung si khan an puna man ruwa vek so ka lo om to te an puna man ruwa vek so ka lo om to te corruption a filim lo anga le corruption na sa takatianga an puna man ruwa vek ka anti ang ai na sale anti du ba ka anti pokhan corruption a filim angin line soi thei ni chung thil tiap piang thabik le fel big le dik big anga chua thiam riau te midang reng thalo big le sual big le ti thalo big anga puta la te mo phurna midang thil thalo zong midang puta lang chi te kha khami te kha kan chiana kan thia chen ve angai khop mai tin pakhat ka soi le cha de pakhat chu unflexible program a hlotling MT te po until to man hlotling MT te po te na turani ta ni entir nan han holding big soi tai la so you are big le so you are low big om ta ni han holding ate hian RTI in ka deal veka chu ta tanga lo langa chu han holding scheme noya khanin collateral free loan hey apung om lo le da kham ngai lo loan ti kha atuam na kor chu moi ni ma se enge lotin na kan enanga han entai la RTI tang zona tanga lo lana chu loan deal na approve zat za sari panni han holding scheme noya om to a ti hin soi war view tro loan deal na approve to zat za sari panni chin a om ti kha war takin an soya amai ro chu loan sanction to zat an soi du mi lo nia loan deal na approve to zat za sari panni ti war taka an soi lan khan loan component deal na lut zat chu sing khat sang khat zali som thum pakwa dei ni khan holding scheme han man tangkai tuma deal na thelu tu kha mi sing khat sang khat zali som thum pakwa dai an oma chuta jan approve zat za sari panni kha ala tam dewen te an soi war ni maya asang son zat en chuan zani somli pakwa che an sang son ni chu loan deal na lut atanga alut zong atanga pek zat sang son to zat kha za zela chu chu pani point pakhat pasari ni chu a success rate chu pani point pakhat pasari ni chu chu mai ni lawa heng loan zong te hi eng loan nge kan ti chuan bank khoina an loan pek pang ai reng ani chung ta chu KCC PMMY Mudra Allied Agriculture Tram Loan PMFME kan ti te PME GP kan ti hote bank in a loan an pek pang ai reng hoka he han holding scheme then an rin luta chu an success rate ang khana han te chu po chu han keu thuk dewa han zen thuk pui deu chuan pani point pakhat pasari chau kha success rate kha alo ni jok si ani M.N.F ministry hun laya nasa takin kuvara ro hi tolru ga he police ten an man churani somnia khanin bek sangni zare somli pathum manania sangni somni pakata bek sang thum le zangale somko pathum sangni le somni pahnia bek sang li som thum pali chuang sang ni som ni pathuma bek sang kuwa zali som riat pakhat chuang anta sang ni le som ni palia bek sing ni le zaru le som ni panga sang ni le som ni panga nikum December thlen khan bek sing khade sang quality atope atte lo me an manza the ala tam lu tuk police an man he kuwa tolte topta anga soite ama a inge ni tol tam tario wanga soite khang kha adik lo je chu police na an man sa ta ta he alo lang le ni chu RTI zone chana vek ani ICFA University in political debate political talk an buat saya party ayo min J.Sawma chu ta jon ayo po ruling party an entir ngam lo ani defend ngam lo ani until tia chu tiang kop chu anen poi an khoi chho me ka Tim Mizoram State University lunglea a om kha kan M.N.F party han adu lawe lamani lova lunglea po om don sela kal phung pa nga yo mani ti phung pa yo mani ti phung pa ngai lo lu tuka
mo phurna langam lo pressure dol zo lo sarkar ani zia alang chho zela ti dan phung pa ngai oma lungle lo thazo ka ni chuan dan phung pa ngai takin solama om tura ni tin ruam mana siap tura ni ngaya amar chu kalpa chi mini sarina engemo pressure om wanga heta omang vati afa pong poti ningot ka khatiang ang chi decision making process chelutu thilenge mo leka midang pu pol dang emo so kan va sai mo pu tur dap kual reng rengot mo phurna langam lo responsibility langam lo lutu sarkar chu control awangin mipui tuna he kan laman hoi thupa M.N.F ministry te congress ministry te local to zong ain tuna hianin akhum lak ania chu social media and RTI department hianin RTI in kan nei veka M.N.F ministry hun chunga restricted tender omzat nge ni an pek ngai reng lo nang chi te po an te veka ni tun ministry hian chuang chon enge an te na kan ti chon corruption zong a midang te an puna thina kha restricted tender ti te le khatia ho zong kha nia an te fung che kan te chon tun sarkar to corrupt piom lo ti na ne an te fung an yet stick man che kan te le chon